إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد يا دجي سر حكمة تنوع العبادات فايدة عبادة ربين أدى خراج دورا مال تبرما وانجوتي هذا أنا هو هذامو بودا تقد ديبيا قلبين برجراتو راتو فايدة نما هنداف كاب دورا هي كان أشهد أن لا إله إلا الله جتورا جبرما ربي ملنجر الله هي كان جوهن خانين أكرب بجالة ننجرو جتو خاني أكربين قلبي تيرى قدادا هنجرو جتو لما كان كبر الله جتون المألوه المعبود المحبب المعظم العبادة غاية الحب وغاية الذل لله. رسالة عبودية لشيخ الإسلام رحمه الله. هي كان عبادة دجو هونغ صدا هونغ جالالله ربي فكباتو الله جتون هي كان إذا جبرما جالتما جتو خنين هندر جالت خنين هندر جالت ربي ملنجرو هندر قلبي تير قدادا ربي ملنجرو أكنت الله جبرما ربي ملنجرون هي كان إساسون قلبي تيرتي إسا ملي قلبي تيرتي جالتما دا حكا سانجرو حكا قلبي تير قدادا انجرو أكنا ها هن هيكا عبادة جتو هيكا الله جتوتي هذا كان مالك ديبسا وني شريعة خراغو دمي هنديسا ولقبان وني شريعة خراغو دمي هنديسا مال دغومسا هيكا عبادة جتوتي في هيكا الله جتو خناتي إساقلت أو خنا دغومسا ولرفت جبرما ربي ملنجرو خنين أكا ربي جالت هنجرو إيغا يت مالين دغوم ستا ونين دغوم سون شوف وان إبادة خراغو دي ونين دلقون الله جتو في جبرما ربي ملنجرو مانا إبادات خجريفو جتو راسل إذا سن ملتيسيسا أو إذا سن دغومسيسا فكينيا أكا سومنا خقلبي تيرى قدا خقلبي تيرى هندر جالتم خكسا جالتم منجرو خكسا جالتم منجرو خكسا قدا دانجرو أچرا خيسا ها خنا فيدي مالين دغومسيتا هوغا yoo nyaataa dhugaatis taate moo yoo nyaataa dhugaatis taate soomanaa fi ibaadaa walii galchuu dandeessee amma nagaumaa fayyaadhaan nyaataa dhugaatii dhiisaadhaa miti hiikkaan soomana juu sun maalit deebi'uudhaa deema ati dhugaadhaan amantee maalin mallatteessita hogguu amantureefu maal jette hiikkaa isaa hiikkaa reefu waan ati jettee san soomanaan mallatteessisiisuu deema. Odoonii fi si dheebuun ajaa'ibaa si qabdi. Si jaalalti si qabdi. Aboo akkanaa fi akkanarra rabbii keetii fi akkana kamirra jaalatta akka waan ji'eeti. Hiikkaa inni karaa godhamuutii fi waan inni irra qaceelchuu waliin barbaaddee. Hiikkaa inni karaa godhameef fi dalagaa teetana waliin
أبو أدونيا تدوغات اللي تاتي ربي خيتي في أكلبون تفيتو خم الرجال أكربين كي يفيدون الرجال مالي ملتي نياتا دوغاتي دا في ربي خي خم الرفيتا كوان جيتي هيه هبو زكاة قبينيا في ربي خي خم الرفيتا كوان جيتشوداتي خاتي جالال ساتي في قدنا ساتي جتة جت هنجيو ريفو جزء لا إله إلا الله جت سم ملتي ما مالين دوغوم ستا جت ريفو جت سن صلاة هي كان معنى عبادة جتشوتي في عبادان أدامونا والنجوغن أكوان والملتي سيسو أو والدوغوم سيسوتي wanni ati reefu jette yoo dhugaate mee maaliin garsiiftaa tanaa fi tanaaniin garsiisa akka waan juuti aadaa miti nagaumaa fayyaa namaatu nyaataa dhugaatii dhiisee nagaa fayyaa yaa'aa fi wanni yaa'u jiru hogguunii fi ibaadaadha diirabbiiti hogguu jennu namaa taheefii miti hogguu rabbi sodaadhuu fi rabbumaaf jecha hoggaa jedhan dubbii taphaatii miti laal akka haasawni kun sii galu nagaa fayyaa haasawuun barbaanne innilleen haasawa nagaa fayyaatii miti waan dalaytu kanaafi hiikkaan allaha jechuu maalii hiikkaan ibaadaadha jechuu maalii aha lakkaa kanaafi kanaa walii hidhaa hogguma ibaadaadha juusanuu akka waan kanarraa hidhaa asirraa dhufee si gaafateeti wanni ati reefu jettu sun yoo dhugaa ta'e dalagiin agarsiisi akka waan jechuu maalin mallatteessita asirratti deebi'eeti namticha soomanaatiin ikkije nyaataa dhugaatii isaa naaji'ee dhiisa galata isaa anumaa kafalaa akka deebi'a jedha rabbiin nyaataa dhugaatitti naajamu ati ka nyaataa dhugaatitti haajamtuun nyaataa dhugaatii fi rabbii keessi biratti kamturra guddaa kan umeemma bakkaan fedhu naagee an akka kiyyattimma eegareefu tanaan dhiibu jiraa beeki rabbiin nyaataa dhugaatitti naajamu ati nyaataa dhugaatii irraa naftu fi rabbii keetii fi nyaataa dhugaatii si biratti kamturra jabaadha rabbii kiyyaan na biratti irra jaba akka soomanaati addunyaatti naajamu rabbiin ati addunyaatti haajamta addunyaa fi rabbii kee si biratti kamturra guddaadha si biratti maalin mallatteessisita zakaa kennu qabeenya sadaqaati guddina tokkooti jecha gajjuun qabdu hiikkaan allah jechuu almu'azzamu almuhabbabu almaalu gaayatu alhubbi wa gaayatu dhulli honga sodaa honga jaalalaati ka jenne san kaniin akka rabbi gajjuuf hin qabu ka akka rabbi hin qabu ka akka kana shirkii jeniin cina waan puu jettee diddeesaniin akkas jeniin haya toohidaa rabbi tokkichoomsu jeniin maalin tokkichoomsite jaalala akka rabbii ka jaalattu kan qaban wahuma hunda keeysammoo ka isa akkeeysun jiru na biratti hogga akkas jettu cufa lal waan diini ta'e kana guutuu isaa fuutee kana wal cinaa keeysee inni kun kana mallatteeyse kana dhugoomsisiise akkan yoo kana dadhabe warra fedhinnaa jala deemuusan jeni ittibaa'ul hawa afara'eeyta man ittakhadha ilaahahu hawa nama rabbii isaa lubbuu isaa godhate dhageeyse ati muhammadoo akkan kana bakka bu'eef jechu warra jaalala sabaatii fi jaalalti addunyaatii fi jaalalti ilmaaniitii fi jaalalti qabeenyaa rabbi dhoorkite hoo aboo uumaa rabbiitii fi rabbii keeysan isin bira kamturra jabaadha jettee gaafatta kanaa fi kana si biratti kamturra caala jettee gaafatta hiikkaan ibaadaadha juu kun na biratti qalbiitii irratti ka akka rabbiin jiru kaan jeesanii na dhugoomsisiise dubbii tana keessa namni tafakkure mashaqqaan ibaadaa keessatti argamtuu fi lubbuu fi faalleessuu fi ibaadaan qalbii irratti ulfaatu wanni jan hundi dhabamee maaltu bakka bu'e jaalalaa fi
mi'aadhaa fi raahaa qalbiitii irraa bakka bu'e. Nyaataa dhugaatii fi guddinni rabbii kiyyaa na bira waa wal qixaa miti'ee. Ahlan kanummaan anummaanu karabbiin ajaje tahee bagaan ni'imaa tanaanuu wal gahee naa haaraya. Baga walit dhufne hootu tokko gaaf tokko jedhan. Sahaabaadha. Waraqaa geessii shahaadateeni gabbaramaan rabbi malee jiru shari'aa biyya geessi janii ergan jedhan. Isaa ergame kana ergaa geessee bakka ergaa dhaqee kana dhaqee bara. Kana ummanni shawwade warri khiyaanaadha. Inniif quban qabu. Bakka biroo dhaabbatee isaa tarabbii himu jiru kana. Xiyyaan darbate. Xiyyiti darbatee bakka xiyyiti dhooyte san qabateeti kara bakka isa dhooyte sanittichi je'ee fuztu warabbil ka'abaa milkaaheetiin jiraa rabbii ka'abaatiin kahadhee jedhe. Wayi anaa waa kanan sedhi wanni akkasiin jirtu. Maaltu akkas jechisiisee reefu maaliin himu jira? Laal waan deemtuuf beekuu fi waan gootuuf hanga beektu kana wal dhabe. Raahaan jiruudhaa ibaadaa isaaniif akkas ta'e bira kutee as keessa wal dhabe haaduma dubbii karaa reefu irra deemaa dhufte kana keessa wal dhabe. Hanganumatti amni dhabdee beeke. Waan yaadaa namni biyya oolaa beeke hamileen namaatun biyya oolti. Ibaadaa hiikaa jiruu fi waan shari'arraa hareefu siin jiru kana keessa kute. Sabooli taphattaa rabbii fi uumaa rabbiitii tokko dhugatti wal qixaa miti. Eebar akkana yaadi waan gootu hunda. Waan gootu hunda. Diini warrarra'u hunda. Edaa akkasi yaaddee goota. Akkasi yaadeetiin godhaa. Shari'aa jaan maarra jaan janii hiikaan shari'aadha jiru kitaaba rabbiitii hiikaan jiru kun kabajaa na bira qabaachaa. Andi rabbiitii hoggaan jiru kun na bira kabajaa qabaachaa. Amrii rabbiitii wanni jaan kun kabajaa na bira qabaachaa. Keessa bira cukutee akka rabbii fakkeenya hin qabnetti akka rabbii hin jirretti. Jabeenya akkasii jabeessitee jaalala akkasii jaalattee qulqullina akkasii onni akkasiitii fi mi'aa fi hamilee akkasiitii wajji tarabbii tana qeebaluu eenyumaa danda'a. Asirra deebi'eeti namni dhugaadhaan amane odoo diinirraa if duuba deebisuu fedhanii if duuban deebi'uu warri aqiidaadhaa habarreesse kana dubbate. Haya asaanticha san maal dhugee fayyumaa qaba namtichi sun silaati. Xiyyiti isa dhooytee eega dhawame. Harawaan sanii kufee harkaan achi qabatee alhamdulillahi way waa milkaa'ee haju yeroo san keessa gizee nagaa way waa milkooynee diinii jechuun bar nama dhibdu gizee nagaa hundaa dhiiraa gizee hundaa nu haa godhu wahiin baruu barbaadee baras jala wahiin baruu barbaadee yoo sunis amanee nutis numa amanneeyii jechuu kiyyaa beeke. Maal keessa kuteeti maali wanni asirraa nuun galin diin kanarraa waan nuun galin wanni jara sanii gale maali kana keessa kute laal asiin bahe akkasitti. Naam hiikkaa amanuu juufi hiikkaa rabbitti amanuu kanaa isaan biratti kana shar'ii rabbii biratti kana naam bala. Asirra dhaabbattee haasawni kun eegaree fukka nama hundaa gala. Wali qabda hoggaaniif diin rabbii keetii keessa waa dhageesse. Wanni kanaa dhoorkaadhaa shari'aa rabbitti jechuu gizee dhageesse. Nin dhoorkama. Waan kanarra rabbii kiyyaan na biratti irra guddaadha. Isaa ji'ee dhiisu wallaahi ittiin if danda'ee. If dhaggeeffatta duuba. Aboo waan akkanaa godha. Nin godha. Wallaahi waan godhaa ja'an kanarra ulfina isaarra akka isa kanarraa dhibamte kanarra wallaahi rabbii kiyyaan na biratti irra guddaadha. Waan diini ta'e guutuu bakkuma lafaa haasee asirra kaayate. Olumaan ka'ee bakkatti. Haasawaan eegareef haasa'u kan ragaa quraana kalaama rabbii keenya qaala Allahu subhaanahu
ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فكين يغرتيجي أكيد ربي فكين يغرتي جتش بريدو تك muka bareedduu takkatti tafakkaattu jechuun laa ilaaha illallah jechuudha. Laa ilaaha illallah jechuudha. Muyni tun lafa keessa gaffagoo. Dameen isiidhaa samii keessa ol jirtu. Yeroo hundaa'uu firii isiidhaa ka kennitu. Muka tanaa takka namma. Amma muka tokko sammuu ta'e keenya keessa dhaabnee jirraa beeku. Muka lafa keessa gaffagoo. Nabo akka na wajji jiraataniin isiniin barbaadu jira. Muka lafa keessa gaffagoo. Kadameen isaa samii keessa ol jirtu. Kafirii isii gizee hunda kennitu. Rabbiin laa ilaaha illallah kalimaa tana jecha tana muka kana fakkeessee. Ahaa. Edaa hiikkaan amane jechuudhaa kuni laal amma dameedhaa fi firii jettu kana guutuu maal godhu jirta damee fi firii kana. Waan shari'a je'ee rabbiin karaa godhe kana guutuu waan muka kanarraa mayre goote. Wahuma diini ja'an kana guutuu waan rabbi jaalata ja'an kana guutuu waan muka kanarraa mayre goote atimma. Haya hootu atimma akka reefu achi gadi gaffageenya qabdu saniini firii asirraa tana kennuu dandeessa wayiif garte yaa'u. Agarte akki jeebar. Wamaa ya'qiluhaa illa al'aalimuun. Dubbii rabbii warra jala deeme warra sammuutti qabu malee addan baafatu jira. Way akkamiin taa'ee jan tokko. Fakkeenyaaf mahimaa isa quraana keessa jirurra gizee dhufe. Ni rifata yaa. Maali jennaan? Warra humna qabu malee warra kaagar qabu malee addan baafatu jira rabbiin. Dhiiroo warra akka garan qabne warra waa addan baafanne san keessa wayin oolaahi jechuun sodaadha tafsiiramnu kasiirii qabu. Irraan isinii deebi'a. Hanga gaffageenya dhaabbata saniitti qabdu takka damee kennita. Hangasi firii kennita. Hangasi dameen teetis. Dameen tun beeki haadhoodhaan dhaabbatti. Kanarraan kennita. Hanga tajalaatun jabduu takka akkasuma takka gaaddisni bal'aadha. Hangas takka kennuu danda'a. Hangas takka jabaadhaati. Asirra dhaabbadhu diin kana bakka takka qabadhu. Akkaan siin jee waan dabre keessa bakka takka qabadhu. Maal haju? Hogguma akkana rabbii jaalata jechuu dhageesse gizee hunda. Hiikkaan isaa maal jechuudha? Kanaa fi kana sibiratti waan kanaa fi rabbii kee sibira kamturra jabaadhaa waan amma dhageesse kanaa fi rabbii kee. Gaafiidha hundi isaa akkanuma. Hiikkaan Allah ajuu maaliin jee? Ibaada hiikkaan juu maaliin jee? Ibaadaadha jechuurraa tokko ka soomanaa faadha jenne. Edaa diin rabbiiti hiikkaan juu kun bal'aadha. Edaanuu akka ka rabbi fakkaatu hin jirretti kaniin akka rabbi jaaladhu hin qabu jechuudha ati hiikkaan kee kun. Hiikkaan isaa akkana jechuudha. Ka akka isa jabeessitu, ka akka isa sodaattu hin qabdu, ka akka isatti abdattu hin qabdu, ka akka isa jaalattu hin qabdu. Akka waan maaliin mallatteessitaa si gaafate. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد القهار. الصلاة والسلام على المصطفى المختار وعلى آله وصحبه ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد. مئة عبادة جنجر لذة طعام أكا هندي أبتا رت نمني كسي والجالا مئان أكسي نمت دقامتي أصاب تشدو الراكا دقيس إفقبني ديمونو وانتك غاف ربي مصيبة في دي إفقبونو وانتك
kun eeguma waan sanii wal geesse ammumaa wallahu akbar jee gammachuu teenya tagizee mirqaanaa caaleewuu eeguma dhiini odoo raayaa jiru miti rafa godhaan mattarame namni kun akkasa maaliin dhaqqaba maaliin irra gahuu danda'a shu'uura jan jam'ul qalbi ala Allah ibaadaadha hoggaa jan ma'anaa kanaa fi rabbii kee kamtu sibiratti irra caala jabaadha jechuu akkasif gaafata gizee hunda qotee guyyaa rabbii gaxe fageessu jira tokko inni lammaffaa hogguu ibaadaa san keessa jiru ashuur waan isa dhagaamu jedha bakka jiruu fi waan itti jiru yaadannaa gizee hunda jam'ul qalbi ala Allah qalbii dalagu sanirra waliin qabu jechuu fakkeenya yoo quraana qara'u akka waan rabbiin isaa isa dubbatu akka waan rabbii sarraa dhaggeeffatu oo kanin qara'u jiru kalaama rabbiiti jechuu kana bobbaan isaa bakka san jiraatu fakkeenya reefuu malee kun darajaa birooti lallal qalbiidhaan bakka ibaadaadhaa jiraatu waan jirraa hin haasa'u jira yoo salaatu hoggaa jilba qabannaatii fi wayita sujuudaa wayita dhaabbataa qalbii isaa tanaan bakka akkanaatiin jira waan akkanaatiin godhu jira bobbaa qalbii isaatiin bakka jiru san jabeessu achiin jira dhimmisu jireetti cufaa miti hulaan isaa banaadha wan isa dalagu jira reefuu hiikkaa dura gizee godhu maal jee qabataan isiniin jee hoggaa godhu kanin khutbaa duraa keessatti haaseessan ta'a hoggaa godhu kan hoggaa dhufee wal seene salaata keessa fakkeenyaaf yoo jiraatu bakka jiruu fi waan itti jiru salaata keessa yoo jiraatu bakka jiruu fi waan itti jiru kana waliin barbaada bobbaadha khalaas jam'ul qalbi ala Allah ibn al-qayyim kana jaa ومنه أخذ الاعتكاف اعتكاف يجون أشراف ودمجان أنتم لها عاكفون قلبين بكا إبادة خانا قبطة شرطا أوجيجو أقرأت اعتكاف هي كانجو قطع العلائق ترك العوائق وقطع العلائق والاتصال بالخالق والرب سيورك يسو قبي مرو همبسو ربي خيتت بهو ربي خطا بهو ورب الراس مرو ديفته ربي خطا بهو اعتكاف يجون ورب الراس مرو سشاغل ديفته ربي خيتين خطا بهو ججو والروان برو ربي قد قبروني ربي نكجي خايفين إسيرة تيساني جي اعتكافة تيسان جي إسيرتي وان قبرتان سنير خا اعتكافة تيسان جي ها سورة الأنبياء اعتكافة يجوني كان إسامالي أحكنا جزي هند قبته هبو إبادة جرتو جزي صلاة جرتو وان اتجرتو في دلقا اتجرتو تأتي ولين برباد دوسي بكا نابتو تأتيات دوسي والدبا صورتو جا عالمة تقو جيرا ورأس درا خيسا عز من عبد السلام جنين موتي تقو خان نما فتح إيقل لفياسي سيفي أكشا ودي قد فنسي خانا فداني شيط چمنا جبا دجوسا ديما فدا جين شيط چا قبني فدان هقا فداني شيط جيجيرا ميجا خانا را أولسين قال لكي خرسي رتاو بود رفتي وان سلان نين قد أجئي يامي خانا قد أصدادي موتي چي ديگا نما لفاياسي خو عالم تچخنا وان كان قد أصدادي جيجيرا مي بودا إذا خانا فوداني نراباسا جيني ديم جيني أفان نغاتي نراباسا نندلي دوبر هندلي دو دروي أكا قد قد باسا جيني باسا هقو باهو ريفو جزي سياما نفسن
وان بروتي في سيامني شيخ دبي جيرم تغري مالي جني اغرتي جي هوغا قلنا نكنسن غدنا نمتي خناتي في غدنا ربيتي يا ددي يتاباتو سدل دين جرتو بر خن حكتي فدادو خن إذا في غدنا ربي والبرن مالي هنغن مانجي دربي غيني أكا اتربي سرها دغي دركو بك الله أكبر نعم خان موتي دا في دنيتي إساء والسيني خن شيخا جلجيتاي ورجل خن موتي دفجي اللفاقي خن جلو مجيتاي خن دكي بو أتي أميران كبجو مان كيني جي خانني كتانا كمي جي خن لا أن جزيني والسينو سن تذكرت يوم يقوم الناس لرب العالمين قيا نمني قدنا ربي تدابت قياما آيات جو أتي نمني سيف خيامي سيف دابتني مي قيا نمني ربي فدابت وانجونا نقص منادو في جيجي أكمان تسايا ددين تيران فديمان تيري إذا جي وان النجي خنرا لقد قف شعري رفنس غير أبتي جيجين دبيني جي خنرا هادو غنغرو مالي خونيس ربي بيخا مدينة تيفر دبين تنبر مدينة تاتي بر إسلام يدو تاتي بيكا وان النجي خنرا رفنس متا خيانا أبتي جيران أبت ناشي هقا عبادة غوتو في هقا تربي تجان سعادة مو عبادة واسيقلي ورقب صودجو أما دوبا أمنتيني جيجيرة تنيني قوة هندا الدباسة وروا الدنبافتين هندا الدباسة دي ربي تبانتو وربي تي في ربي يجون تبامتي عبادة وربي تي يجون كن تبامتي ورد بين قلتف الدباء الجيفة أما قبتي لماني مي أكنا ما درم فجاني نمنو كن هاوي ينقلو قبتي لماني مي هقا عبادة قوتو وان قوتو في قدنا ربي خيتي هذا تيتكا خن جزيهن دؤوماتي توقف هيا صلاة خيسة قرآن خيسة ربي ذكروا خيسة تربي دبتو خيسة أفانين دبتشا بك قلب جرتو سن صلاة خيسة يرو تكيادتي هقوزما صلاة تان أن خيسة جروغا مخيجان ركانة لكاوتو يو آية تقوتاتي صومنا خنا خيسة جزي قراتو جزي صلاة يرو متك هقوما بريرتو سن يرو نتلكاوتو سنو متهو قبا هي جزي جت صلاة وانا كسيتين جرا أكيجي يو نمني تقو كاغرن كم نيسر فليقل إني صائم أن صومنا أنك بهاجوي مال جتوه كانسا وان دلقو جرو في حياة الجسويتو براني صلاة التنجرا براني إبادة التنجرا آدم إبادة جرا براني قرآن كرو براني فول ربي تنا لكي ميكوي جول تبات تنجرو إسنيف دبي لاف تدامي سنبرا فويمي أني وانا كنا تنجرو جرا شكرا وانا داداتي تو نمت دقاما وان نمت دقام تخيسا أن خنا ندقامو قبائل تندو هو شاخل شيطانا سيرو في شاخل نما سيرو في غوتو غزي بوبا عباده خيساتي غزي هوندا بوبا كنا تنجراتو تاك عباده غزي جان ادا ابو خاكرب بنجرو غزي تانجتو سن مالي ملتيسي تجچو ده هيكان ساتي عباده جچون كوني كان سا هي هو دين ربي جالتوان جنغوتو يسا ما مالين ملتيسي تكوان جتوتي مالين ملتيسينا أكا كناتي أكا خطبة دورة دبتا مسان قوتي ورّا سباجي دين ديبو في ورّا آداجي دين ديبو ورّا نماجي شريعة ربي تفت ورّا دين ربي في إبادة ربي تين آدا رباتي جو ورّا بلا ورّا ربين خسارات تمور تيسي هنداف للبا نسيادا أوما ربي في دبرسا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وآخر دعوتي أن الحمد لله رب العالمين.